musibaa zamana kana oo billahi aleek gaafa duraa magaalaa biraa jirti hatta amma dirree dhawaatanallee seentee bar aboo obboleessa isaa sahabaa tokko ka waliin dhiqachuu turan addunyaa rakisho tortortuu tanaaf aboo sihrii kamitti itti godhawo oo no sihrii walitti godhutti hin jirtu halqimbo aboo histiidhaaf jetteemo unnoo irra guddoo diliiti isiinis sihriin tun ahibbatii fillaa ulamaa'iin irratti wal dhabdanii beeytan hadiisa kana yoo barbaachisaa ta'e cufa isii takka takkaan irra nuu dhaabbadhu yoo jettan guyyaa biraa irra nuu dhaabbadha cufa isiitu sihriin tun haqiiqaa fi khayaala qabdi suuraa biraa keessatti rabbiin bar yukhayyalu ilayhi warri bar yeroo gaafa nabi Muusaa san alayhi salaam haada isaanii tolchanitti qara'anii yeroo darban san ni fakkaatti itti fakkaatti sihrii godhuu isaanirraa tafiidu tasassooytutti fakkaatti garuu isiin tuni haadumaaji ummati ulamaa'iin garii isiin tun khayaala malee haqiiqaa hin qabduu ja'an ormi biraa ammoo la sihriin haqiiqa isiis suuratul baqara wamaa kafara Suleymaanu tajattu aayata isii san ragaa godhatanii na'am haaruutii fi maaruut rabbiituutu isaan erga gabarra rabbiiti malaayikaadha sihrii ilmaan namaa barsiisan maaliif mokkora waan tana barsiisuu isaanitti rabbii isaanitti hin qabarre rabbii isaaniitti fayyaman anaa fi isiniif ammoo fatana irra hamaan makhluuqaa eenyu ibliisi nuti fatanaadha hibbatii fillah nabi Suleymaan alayhi salaam wanni aangoo isaa akkasitti irra ture jinnii fi ilmaan namaatii fi wanni bararuu fi wanni miilumaan dachirra yaatuu wanni isaaf ayyamteef saahira waan turee fi ja'an ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyee Allahan jalla jalaalu inni ambiyoota kiyyarraahi malee saahiran turre abadan je'eeti irra deebis ormii garii bakka tanatti tafsiirallee ni dogoggore Ali irraa dhufe Abdullah ibn Abbas irraa dhufe jaan alayhim min Allah ridwan Hafid ibn Kathir tayyib Allah thara sanadni muttasilan rasulati sallallahu alaihi wasallam abadan takkan jiruun sinja ya barata akka kiyya tanallee qoranno roggod wan namni joo qofa tiyalleen dhagayni sinja bar malik yoo haqiiqaa hin taane kha wa min sharri naffathati fil uqad saahirtitti haada sanirratti qaraateetu yaa rabbi isirraa hillee bar siinintii famaa ja'a nakaradhaa jeemoo kam suuratul falaq keessatti silaa haqiiqaa ta'uu baatte akkanan jooka bakka khayaala fikshinii mal nama godha Spiderman jiruu dhugaatiin si dhawa ma achirratti fictional character ini no tuni haqiiqaadha innoo zamana amman tana ahibbatii fillah isirraa najaan bahuu fadhaa jetta du'aa'iin sii godha ammin jetta moolamin jetta sii fi horteete sihrii fi saahira haasidaa fi histi dhabaa fi wal dhaba shakkii fi waswaasa cufa rabbii sinirraa haa qabu najaa bahuu feetaa habiiba alghaali suuratul baqaraa qabadhu rasuula jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حديث إمام مسلم سيخ يسفد طيب الله ثرى أبي أمامة الباهلي الرادف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة جيبا سورة بقرة قرأ فإن أخذها بركة إسيتنا كبتشن بركة إسيتنا فرجن غاري ترتراي فرجن مال قرأودان حفظيدان ما أنا إسي بيخودان isii xinxaluudhaan isii tanatti hojjechuudhaan isii fudhachuun barakaadha barakaa jechuun gaarii turtuu jechuudha fa inna tarkaha hasra jeeba isii lakkisuun ammoo hongoodha walaa tastati'u al baqala ay sahara aw kama qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isiin falfala hojjettulleen hin dandeeysuu Surah Baqarah ayat dheertuu hibbatii billah ayat 286 achi keessa ayatul kursi jira
salaata shanan booda yoo isii qaraate atii fi jannata iddu du'aatu jiraaje duunaan ati warra jannataati siifi hortee ta'e rabbii warra jannataa si haa godhu amana rasuulu jir adada du'aa'ii achi keessatti godhatun rabbiin ansii qeebalee sinje kadhaa arra dura kadhattee bita arra kadhattellee rabbi sirraa haa qeebala hunnooti kaa ammantana ahibbatii fillaa sihiri خيساو زمانة الرقية تنبر يو دكاني إسني را غرغرمو ديده نبير خوتا دواء إسني غو نجاني بر يو تجارو مو فيتنس نبير خوتا جو كينين بروتنا لوغو إسي إراديسي غاف توكو ديو متنا برريسي بر دورا لبو مخيساني دوريساتها سمبودا إسني دفو دورا لبو مخي تجارو قدخ أو دردر بر masakinan sinja abaru marre goda waraqaa callaa godawi aw waraqaa callaa godee khaatib kan nama mallaka nama kan nu agartanis aw isin mali naib taatan bo o billahi alaik enyo basati mallaka nama kan na boleso hunno sigo dor enyu tu tananya da beni beta shamara hunno yo jarsan qabanes nuti sila lawi Abbani intala mal godu jira ya fasluk malik kana don koruman tu esa dum billahi alaikum abba intala tututu intala zati bilalamo tokko dajjal tokko war khasalatan bayne takhzina ampoli godatel o khajodo isan nala taradiya unno darajatan arrajirran sinjabar darajatan namni bar kahina raga biraidu falfala namada lagubira namni dufe salatni isa guyya afurtamim taatu jebar rasul sallallahu alaihi wa sallam khasalatun isarrati wajiba yo isa dugomse ammo faqad kafara jira wan nabi muhammad irratti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bueni je abo qur'anati khabru fetat unnoti bunan sila lamarri in sodatin abadan in sodatin enyu ratir katamoti mototati jalla jalalu wa man yatawakkal ala allah fa huwa azmu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أبا قربا أمت كل سديدي رسول صلى الله عليه وآله وسلم إني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أك ربي إساء في الرتيب أك إساء الرتيرك خانا برسيس نبر جولتين أو ورابي سيدو فجتان بقولي يو تركني دامي موبايل سمارتي كبك أب سيزته صلاة سبيندوف مال تاتبو يا غلام يا مجاجة نبر إني أعلمك كلمات أن دبوان تكان سيبرسيسا احفظ الله يحفظك Allah kana eeggadhu inni si eeg wana kana godi haya wana kana lakizi haya wasana kana dabarin haya ijate hingal lakizi haya arraba qeetin naman amatin haya gurra qeetin wan bakkatun dagain haya ni dullom tak amni kuncu wani dalag amma 78 yoo geesse ii sinja khee ii jachuun injiru